hayya 'alas shalah, hayya 'alas الحمد لله الذي أعز الإسلام والمؤمنين إلى يوم الدين. نشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين ومبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم على عبدك ورسولك نبينا ومولانا سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin saudara-saudaraku jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini Allah masih mengizinkan kita untuk membuktikan keimanan kita, keislaman kita di hadapan Allah dalam rangka menjalankan perintah Allah. Mudah-mudahan ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita memperbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di hari Jumat ini
kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat serta salam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau SAW atas izin Allah. Dan tak lupa khatib mewasiatkan diri pribadi dan kita semua, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kalau kita mudah melaksanakan perintah Allah, maka usahakan pula diri kita mudah untuk meninggalkan larangan Allah. Karena begitu banyak orang yang bisa melakukan perintah Allah tapi menerjang juga larangan Allah. Maka hadirin rahimakumullah, melalui mimbar ini mari kita memperbaiki diri kita, menyeimbangkan perbuatan kita, yakni menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun dan dalam keadaan apapun kita berada. Hadirin rahimakumullah, Sakor merupakan salah satu nama neraka. Disebut Sakor artinya menghanguskan, karena neraka itu sangat-sangat panas. Neraka Sakor ini dikhususkan untuk mereka yang tidak melaksanakan sholat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Yang artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Sholat merupakan tiang agama dan pembeda antara muslim dan kafir. Semua orang yang bukan Islam pasti melakukan kebaikan. Mereka sama-sama makan, sama-sama minum, olahraga, bahkan mereka ada ibadah sedekahnya, menolongnya, sikap ramahnya. Namun ketika ditanyakan tentang sholat, maka mereka yang bukan Islam tidaklah melakukannya. Dan disitulah letak perbedaannya. Rasulullah SAW bersabda, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarakas salah. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya batas antara seseorang dengan syirik dan kufur itu adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan, jika seseorang meninggalkan sholat, maka tidak ada antara dirinya dan kesyirikan itu pembatas. Bahkan ia akan terjatuh dalam syirik. Istilah syirik dan kafir kadang bisa bermakna sama, yaitu kafir kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa selalu melaksanakan sholat wajib 5 waktu sehari semalam, bahkan berjamaah di masjid sampai akhir hayat kita. Dan semua amal ibadah yang kita tunaikan, baik yang hubungannya kepada Allah maupun kepada sama manusia, dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah terselamatkannya kita di dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب الغفور الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة فيا قاضي الحاجة. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب السلامة في الدين والدنيا والآخرة، وأبواب رزقي حلالا طيبا مباركا كثيرا، وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين. اللهم اجعل آخر كلامنا بتوحيد الكلام لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم، ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.